Naila, Putri, Tuhari. Udah basic kata belum? Nih, Mama udah isi ulang nih. Namanya Storyland, arena rekreasi keluarga. Ya, tolong ya. Seperti balon terbang gitu. Dah selesai. Di teko. Ini di gelasnya. Pusing nggak? Udah selesai. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clocks are gone. The mouse ran. Ya, kudanya lelah. Pasti dia belum makan. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two. Away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Sekarang mau yang mana? Nih, salah jalan kamunya. Naila mau naik burung unta nih, teman-teman. Oh no. Pegangan. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Kamunya kegedean. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it, I dropped
jam. Jam yang bagus. Yang warna apa? Warna hitam. Oh, gitu. Terus apa? Oh, sudah. Jam. Oh, dapat. Ya. Nggak dapat. Nggak dapat. Oh, udah jalan sendiri itunya. Yang banyak aja, kalian tuh yang nyangkut banyak. Ya, nggak ada nyangkut juga. Udah, mau yang mana lagi? Little boy, he picked it up and put it in his pocket. Naila mau mandi bola. 1 jam 10.000 ya. A tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it, I dropped it, and on the way I dropped it. Ya. Wah. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. Bebek ketuker ya, bajunya sama bola ya. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. Nah, itunya. Coba lihat mukanya. Ih, apa warna hitam mukanya. Capek ya mainnya ya. Pelan-pelan Rusak. Udah selesai. Habis tiketnya. Lihat doang.